لكم الصبايا، سنعرض لكم اليوم الصبايا الأولى، السبية الأولى. Ebru Kurdiş veriyor. Valla Persiş veriyor. Ya. بلاش دي عارفة. بری هر تشتی یعنی وا کردک ساحای سیویل باور دکن یعنی کردان دا همو تشت نابه دستی ریخستنا چه ببن دستی ریخستنی سیاسی چه ببن گلک هلی جیانه هنه ویا کرد سیویل جی دبی پرسکوان هبه ویدره دا جیه کی بکن او یک یا دویمین سینما بو من وق عشقک بو یعنی به جیانا یلماز گونه خواند بو تأثیر و گلک سرم چی بو از یعنی داویا سال نودی دا یعنی 1999 من بریار دا از گشتی در بازی کار سینمایی بود. شيخ مرة دعاكي أوج بكان فيلم ديزيداش دعاء وبكات إن شاء الله وسكرت قلبي فيلمي وفي فيلمي الدنيا حميدي في حسنيكي نزانيش نزانت ساعة هو بسري معاتي بسري مجاتي زي أبي خدي دعاء الواجب بكات وخدمة وش قبول بكات إن شاء الله رحمة خما حنيوم إن شاء الله. روزنامه‌گر در هنری دکومنتران، نویسکار، سناریست و برهمنر. وی هفته میوان برنامه ما محمد اقتاشه. وان سالین داوی وی مهره خو لسینمای کردی دایه و آوای کی پروفسیونل برهمنری جی سینماگرین کردرکریه. شرکت خو میتوس فیلم دسپیکا سالین 2000 دامزراندیه و دبن بانه وی شرکتی ده برهمنریا گلک فیلمین گرینگ کریه. بسایاوی سینمایا کردیج عالی جیهانه و هاتن اسکرن. سرنجاماوی جروجنامه‌گری دست پیدا که حتی برهمنریا سینمای دریج دبه. بنرینین برهمنرکی کرد لسر حال و حوالا سینمایا کردی و هفته صحبت آمه لگل محمد اقتاشه. دما فرماندارک دبیجه لیخه بمشه باز ده هر کس چی دکه بلزو بز دچن نوسا فرماندار دما دبیجه بسکنن هر کس دسکنه به هزاران انسان اساس کار مجی شرکه ام جی لوی داره فرمانداری ارتشکه بچوک دکن دوی شرید هلبت ممکنه لنگوان بشکی سریوان بشکی آنجی چاویوان درکوه حتی ممکنه هنک جوان بمرنجی دبه کوشوشا دلیوان جی بشکی لهکه ام پشتی او قاس کدو خبات برهمک باش درخن و لهمبر مروان شرمزار نبن شکستنا سر و لنگ هن کسان نمهمه جبو من تشتا مهم برجواندیا فیلمکیه جبو برهمکی جبو ساخی و سلامتیا فیلمکی از نابجم که اف جامر مامه منه آن پس مامه منه
محمد اقتاش سالا 1966 لئیدری هاتیه دنیای و لستانبول مزن بویه. سالین نوتی دی چاپمنیا کرد آمخالیف ده دست بروجنمگریه کریه. وان سالان شری لباکور کردستان گرده به. لو ماجی ترکا ولاتی خود که. لبرلینه بجی بویه و دی یکم تلویزیونا کردی ده دست بکاری روجنمگریه کریه. پشتی دمکه جبو قنال آلمان و فرانسیان تلویزیونا آرته هن نوچین دوکومنتری چکریه. وان سالان لروجلاتا ناوین، امریکای لاتین و اوروپای لهرمن شر و پفچونان خبتیه. دوکومنتراویا بناوی کوفی لسر سرگونا کردین قفقاسیایه. و دوکومنتراوی دنگکی زمان بریجی لسر جیانا دنگبیجه نافدار قرپاتی خاچوه. محمد اقتاش وان سالان جبو تلویزیونا آرته گلک دوکومنترین گرینگ چیکرنه. You know how it works? Yes. You can use. You can use. استانبول وقتی از طلبه بوم یعنی در دور من حوالی من گلک پولیتیزه ببون علاقه نشانی مسئله کردی دیدم پسکریکا کردستان دیدم و دمه کار من روزنامه‌نویسیه یعنی و کاری که بر پرسیاری دست بکر چون مدیا ترکی دا براستی پرسکریکا کردی شهر کتبو ناو باجار کردستانه ندهات شروع وکرن ندهات از زمان دا و دمه روزنامه با عالی کردان و حتی وکرنه میجی وردا کار کرد دمه کی بی بی سی دا مکار کرد روزنامه‌وانی هم دکر بهتر روزنامه‌وانی که بلگه‌ای بو بلگسل بو من ولات کریز نتوی هبون موان ولاتا کار کرد وک آسیا ناوین کافکاسیا امریکا لاتینی و روجلاتا ناوین دما روزنامه‌وانی دم تشتک فهم کرد یعنی از تشت سری میده چیرو که از دخوازم بینم زمان مجاری از دخوازم بینم زمان به فرمات روزنامه‌وانی ده و گلک زحمته از یعنی داویا سال نودی دا یعنی 1999 من بریار دا از گشتی در بازی کار سینمایی بودم محمد اقتاش سالین نوتی دفج روزنامه‌گری بردایه و وگریه سرکار سینمایی و سال 2004 جی لبرلینه میتوس فیلم دامزراندیه. ویدمه لگل در هنری نافدار این وک بهمان قوبادی هنر سلیم و یکسل یاوز خبتیه. برهمنریا گلک فیلمان کریه. بو نمونه فیلمین بهمان قوبادی ماشر قدیا، داف و کس بحثا پسیک ایرانه ناکه. فیلم هنر سلیم دول و پشتی تکچونه و فیلم یکسل یاوز جنیز و کردستان. اف فیلم لگلک فستیوالین جهانی هاتن تماشا کرن و گلک خلات جی ورگرتن. فیلما بهمان قوبادی کس بحثا پسیک ایرانی ناکه جی فستیوالا قانه دبیشا انصورتن ریگارده خلاتات طیبت آجوریه ورگرت. هروها اف فیلم لإسرائیل، ایتالیا، امریکا، انگلیستان، بلژیکا و فرانسای دی سینمایان ده جه گرد و جعالیه به هزاران بیناران و هات تماشا کرن. من جاره کی برهمینه کی پرودکتوره کی آلمان دید من دخواست اثر دنگ بیشه بلگسله که درش چی بکم من پروژه پیشکشی وی کرد ما ساعته که ها خبر دم مفهم کرد او برهمینه مفهم ناکه و یعنی مجار جی فهم نکرد یعنی گلک تاثیر سر میشت من بریار دا از خو برهمینریه بکم وقتی دست کار برهمینریه کرد مدید ایدی وقت نینه از خو فیلمات چه بکم یعنی پر اوک هبو هجمارا گلک زیده در هنر کرد هبون هر واقع کرد اروپا دیجیان هنک در هنر اروپیه دخواستن ترکیه و کردستان سر کردا فیلمات چه بکن آوایی که هجمارا زیده بو
وی وقتی می بریار دا از گل حواله که ایتالی ما شرکت ها میتوس فیلم چکر برلینی بو گلک مهم بود چونکه سینما که بیولات بود سینما کردی دی سینمایا کوردی ده پرانی درهنر جدگرن و خوب کاری خوب ریو دبن. لی محمد اقتاش وک برهمنرکی آنگو چیکر و فینانسور فیلمان با آوایی کی پروفیسیونل ده اندوستریا سینماگریا کوردی ده جه خوگرتیه و هر دم لپای لیگرین و گوهرینکیه. وان سالین داوی جی محمد اقتاش جبو درهنرین باشوری کردستانی برهمنریا گلک فیلمان کریه و بوی سبب گوهرینک باش. و بسایاوی لباشور اندوستری که سینماگریه دست بکریه. سینما کردی براستی وک فنومنه که در کتی اورتی یعنی سینما که پرنگیه یعنی وقتی هم بحث سینما کردی دیگن تن باشور کردستان نینه روجلات نینه اروپا حرکتک سینمایی یا کرده هیا ترکیه هیا و افت وانا جار جارنا همو دیگهش نه وک جوکی یعنی اواجی مثلا کردستان آزاد برکوه داره هندک در فتح آبوری تایبتی در فتح لوکیشن در کتن از خود جبوه چومه باشوری کردستان برکو من خواست به زمان کردی در فتح اروپیان و فیلم ها چکن و وقتی بومه او لازم بود یعنی برای هر تشته مکان لازم بود جی ام فیلم لیبکشن لازم بود و آلیکاریه که لوجستیکی لازم بود اما باشوری کردستان ما پیدا کرد وقتی اف چه بود یعنی گل کرد اروپا هاتن دهوکی مثلا فیلم چکردن در دوره آمیدیه هر کسی گو دهوک بویه باجار سینماه بس اول مسئله که نک بنگه که سینمای هبوه داره بنگه که طبیعی چه بود از کارمش خود روش که از لپارک دانشی بود و مذکر کچکه کجوه داره دهات پاشه گو های میشیم گو های وسا مهف دناسی سبی امی هرن باجر زیرک ده ببه دکانه که مزین اونا گلک چیوی کنن این نامه را وکیل نیه را شخص خاص بنیسته زیره محمد اقتاش پید حسیکو دی سینماگریا کردی ده حوجداریا شرکتک برهمنریه هیه لو ماجی دی سالا 2004 ده شرکتا خو میتوس فیلم آوا گریه و گلک فیلمین گرینگ این سینمایا کردی به برهمنریا وی هات نچیکرن وان سالانجی میتوس فیلم برهمنریا درهنرین وک شفکت امین کورکی حسین سولین یوسف و حسین طباق کریه و الاوروپای بویه ستیرگاه درهنرین کرد این جوان بالطيبتي فرنسا و نرويج تيدا جالك دولتين أوروباي بفون و پشتگیری خو آلیکاری دای میتوس فیلمه از خوا کردک جغرافیا کردستان گلک باش نازکم انسان کرد باش نازکم هرچر پرچه کردستانی جبوهشی مجار کردی بوم وقت بر پرسیاریه که او مجار ام میتوس فیلم را چید کم بس میتوس فیلم فینانسه خود بهتر بریا دزگین آلمانی چید که برکو ام فیلم زمان آلمانی جی چید کن یعنی ادکارم بیشن ام فیلم زمان آلمانی جبو چکرنا فیلم کردی چید کن اوا وکی دنجی دیاسپورا گلک سینماکارن کرد یه خودی دو ناسنامه هنه یعنی مثلا گل هشام زمان مسیح پروژه چکرن وک پروژه نروژی کردی از گل حسین طبق چید که وک پروژه آلمانی کردی یعنی و آخری من گل سولین یوسف فیلمک چکر وک کرد و آلمانی یعنی ام حول دادن در فتح سینما دنیای دا جیه که با پرودکسیون کردی و بکن د دستپیکا برهمنریه ده محمد اقتاش لگل درهنری نافدار این وک بهمان قوبادی و هنر سلیم خبتیه. لی پیشتی سالا 2010 لگل درهنرین جوان کاری خواه بردوام کریه که وان درهنران هم لأوروپای هم لکردستانی ده فیلمین خود طرزک نو پیکانینه. هن فیلمین که وان سالین داوی محمد اقتاش برهمنریا وان کریه اون. تراتوریا فیلما سولین یوسف
بری کو برف بباری هیشم زمان کلاما دایکا من ارول مینتاش و بیرانین سرکوری شفقت امین کورکی اما چه فیلمه؟ فيلم يون كردية هرنا خال برای خالده بحثا في فيلم يكا چادره ها باشا از خو وان سالین داوی بهتر حز دکم گل در هنر جوان کار بکم یعنی او در هنر مثلا بهمن کوبادی یا هنر سلیم وگاوه احتیاجیان من نینه در هنر گنج یعنی در هنر نکارن امبیشن برهمنرین نیو دولتی پیدا بکن آوروپی پیدا بکن از بهتر او وقت مثلا وان در هنره بس مثلا شرکت همین کورکی بو من در هنره که دروای در هنریاوی مهب را نویساند منو هشام زمان مهب را 3 سناریو نویساند یعنی وقتی ما فیلم بیرانی لسر کور چیکر براستی مخو گل شوکت گلک راحت حس کرد بس هر در هنری کل وقتی چی روکه که بالکش با تجمن از هیجانک مزن دوینم یعنی و وان سال داوی گلک در هنر جنجی در کتن ارتی مثلا جنین کرد نه تنه پیش یا کامره وقتی پیش کامره اجلسه کنن اما با من سر بلندیه کرد Mehmet Aktaş'ın son dönem... Van salên dawî em bala xwe didin karên Mehmet Aktaş zêdetir berhemhêneriya derhênerên ciwan dike û çend kurtefîlmên van derhêneran jî serkeftîne. Bo nimûne fîlma Rêzan Yeşîlbaş. Em dizanin ku Mehmet Aktaş yek ji berhemhênerên yê fîlmê ye. Ji ber wê jî divê derhênerên ciwan nebêjin ku Mehmet Aktaş berhemhênerekî gelek navdar e karên mezin dike tu carî berhemhêneriya fîlmê min nake. Divê wisa nefikirin. Heke ji senaryoya xwe bawer bikin û bêjin ku ez li ser vê senaryoyê baş xebitîm tam li gor dilê min e bila ji mîtos fîlm re û ji Mehmet Aktaş re bişînin. Dibe ku deriyek li ber wan vebe. Mirov bala xwe dide karên Mehmet Aktaşiyên van salan eşkere xuya dike ku camêr dixwaze li gel derhênerên nû bixebite. û divê derhênerên ciwan ji vê fersenda baş bê par nemînin. Değerlendirmeleri gerekiyor. Mehmet Aktaş ve onun içinde yer aldığı kuşlar... Nifşê Mehmet Aktaş hemû dost û heskiriyên xwe ji dest dane û her tiştê ku ji dest wan çûye dîsa di nav nifşê xwe de cihgirtiye û li gel wan jiyane. Ji ber wê jî di hemû karên Mehmet Aktaş de hem rojnamegeriya wî hem berhemhêneriya wî meseleya esas ev e hafıza ye û meseleya duyem jî zaman e wext e. Ev jî rastî azadiyeke wisa tê ku di nav wê zaman û mekanê de çav zêdetir dibîne û ziman zêdetir dibêje. Biya min divê em wisa li karên Mehmet Aktaş binêrin. Di hemûyan de hafızayek û zamanek heye. Lê ev zaman jî ne zamanekî req û berevraz e. Roja îro ye, heta ji roja îro jî wêdetir e. Lewma jî divê mirov wisa berê xwe bide fîlmekî an jî karekî berhemhêneriyê. Divê mirov nepirse ka ev kar roja îro an jî çi ye û çawa ye an jî dê sibe roj ev kar bibe çi. Pirs ev e. Berê ango di rabirdûyê de ev kar çi bû û wê çawa be. û ev yek hafızaya karên wî ji me re eşkere dike. Ve bu da onun belleğini de açıklar. Mehmet Aktaş tevî berhemeneriya xwe gelek senaryoyên baş dinivîsî û hinek ciwan xelat jî wergirtine. Li gelê şemzeman senarîstê fîlmê nameyek ji bo paşe Mehmet Aktaş e û bi vê senaryoya xwe ji Festîvala Abu Dhabi ji xelatên aman de xelata senaryoya herî baş wergirtiye. Fîlma Bîraniyên li serkevirî ku derhenerê wê Şevket Emîn Korkî ye ji Festîvala Abu Dhabi xelata fîlma herî baş û ji Festîvala Asya Pasîfîk jî xelata UNESCOyê wergirtiye. Senarîstê vê fîlmê jî Mehmet Aktaş e. Yani beri mitos film mehenek proje Almani da
وەک دکتۆری سەناریۆیە کار کرد و هەروەها درامای تەلەڤیزیۆنێدا یە زمانی ئالمانیدا کار کرد فیلما Letter to the King yani nameyek bo paşa çîroka wê demekî Kurd ez Norvecê mam wê derê kurê me hate dunyayê wê fetrê da min nivîsand ewa pişra gel hişam zaman me hevra senaryo xelas kir derhêneriya wê jî hişam zaman kir nameyek bo paşa çîroka شش پنابر کرد یه باجار اوسلوی دژیان چیروکا وان بو اوانا روزه کی دا کامپا پنابر دچین ناو باجر ام هر یک وانا سرپیاتی وانا ناز دکن اف سناریویا براستی مپچه کی وک یلماز گونیجی آنی بیرا تماشاوان آندا ev senaryo Norveç'e vak xelata herî meziniya senaryoya girt û piştra Göteborgê İtalyayê û Marrakeş vak baştirîn senaryo hat hilbijartin her wiha Festîvala Dohokê de jî. Mekanê fîlma Hesan Hesan reşeba gundekî êzîdiyan e. Ev fîlm hem li ser êriş û komkuja Daişê ye hem jî travmayên piştî şer li gel çîroka jinekê nîşan dide. Ev fîlm sala 2016 tê temam bibe û berhemenerê wê jî Mehmed Aktaş e. Reşeba ji jiyana Kurdan dîmeneke xurt û trajîk li sînemaya Kurdî zêde dike. Keçikê êzliyê ketibûn destê Daişê da yê xelas bibûn me dixwast em serpiyatî an çê bikin bes me dît ew qurbanî serpiyatiya xwe durustî rast navêjin. Yani avayekî fêr bûne hemû eynî çîrokê dibêjin. Yani em avayekî mecbûr mar em biçin aliyê dramayê de. Yani me destpêkê da ew qetliyama Şengalê bi giştî êzdî û ew kîna Daişê beramberî êzdiya helvesta Kurdê Müslüman di wê evê de çerçeveyê de me dixwast em fîlmeke belgeyî bêhtir çê bikin lê me dît ev bibe karekî em bêjin televizyonî karekî dubare bîr û baveriyê wan çanda wan dervayî belgeselê televizyonê heta niha nehatûn ser şaşeya sînemayê yani Laleş xwe jî locationeke sereke ya fîlmê bû ji bo wê jî yani avayekî me xwast em wêneyekî Kurdayî cuda nîşanî dunyayê bûn. Fîlma nameyek ji bo paşa serencama 5 Kurdan e ku li Norvêcê ji kampa penaberan direvin û rabirduya xwe ya xumam ji bo bînerên eşkere dikin. Bîraniyên serkevîrî jî çîroka derhenerekî ye ku tevî hemû zext û zordariyan dixwaze fîlmekî li ser komkujiya enfalê çêke. Ev her du fîlm jî hinek rengê sînematografiya Yılmaz Güneyê didin û silavekê dişînin ji wî re. Senarîstê wan her du fîlman jî Mehmed Aktaş e. Tesîra Yılmaz Güney jiyana xwe ser sînemakarên Kurd çêbûye. Yani Yılmaz Güney yekem derhenerê dünyayê ye garibîye di zindanê da derheneriya fîlmekî bike. Yani fîlma yol, fîlma sürü di zindanê da hatine nivîsandin û konsepta wan hatiye çêkirinî ya Aliye Yılmaz Güney ve. û çita gelek bilind kiriye. Yani bi jiyana xwe ve tesîr ser sînemakara hiştiye. Dema Kurdek be hestê netewî ve yani nasnameya Kurdî ve hewl dide fîlmekî çêke paşiya xwe dinêre. Yani dema tu paşiya xwe dinî berî her tiştî tu Yılmaz Güney divînî. Yani fîlma Umut, Düşman, Yol, Sürü her yek wana şaheserek e. Her yek wek mektebek ye bo sînemakarên Kurdî. Ji sala 2030 heta roja îro Mehmed Aktaş li Kurdistan û Ewropayê berhemeneriya gelek fîlman kiriye. Ji bo pirsameya giring gelo sînemaya Kurdî heye an na mirov dikare bêje ku fîlmografiya Mehmed Aktaş bersiveke baş e.
هی ولاتک کردان اینه بس کرد هنه وقتی ملتک هوا ملتک زندی هوا هنرمند وی ملتی هون سینما وانجی چه یعنی سینما کردی نه الفابه کلاسیک و کس نکاره بخونه یعنی کرد خوب پرچه اونه سینما کردیش سینما که بلبل آیا لی کاراکتر خوب پیدا کریه خلقی کی داری؟ خلق اقدری تو سینما هستی کی؟ فیلم تماشا دیدم کی جان فیلم؟ بهتر یه Yılmaz Güney